आकाशवाणी इम्फाल माइबम दिजमनीना पाउ पाजरी अहानबदा मरोइबा पाउ केंद्र की माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री जोन बरलाना माइनॉरिटी सिंगदमक पाइखटपा स्कीम सिंग निंगथीना जथनबा अपील तौरी बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा नुमित निनेगी खोगसत्ता हयेंग इम्फाल थुंगलरगनी हौखिबा पुंग कुनमरीदा मणिपुरदा कोविड-19 नाबा मियोय तरुक लैखिद्रे एयर चीफ मार्शल विवेक चौधरी ने हरी नोंपोक थंगबा लदाख ओइरकपा फिबम खुदिंगमक लाक्सिनबा इंडियन एयर फोर्स ना सेम सादुना लई अमसुंग लेबाग असिदा हौजिक फावबदा कोविड-19 की वैक्सीन डोज कोटी 39,13,000 हेना कापा ngamkhre सरकार की फैसिलिटी सिंगदा सही 19 की बथक की मियोय सिंगदा कोविड-19 की वैक्सीन लेमना कापगी कैंपेन लेबाक सिंबा थुंगबदा सथरिबना नहा ओइरिबा सिंगना वैक्सीन असि कापथोकनबमदी अतै मियोय सिंग वैक्सीन कापदसु मतेंग पांगबिनबा हाइजरी कोविड की अकीबा लेरिबना मियामना सेक्शनबा वाटपगी थोंग सिंग तोपिदुना यारिबा मखै युमदगी चथोक्तना लेबियु तंगाई फदना चथोक्लबदी फेस मास्क उपियु फुट तरु के सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माइ मिट अबदी खुदसा तोइना हामदोक्तुना तरु तनाना थंबियु कोविड का मरी लेनब ई पाउसिंग अमदी मतेंगिदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंगना 01123978046 अमसुंग 1075 निदुगा राज्य की हेल्पलाइन नंबर ना 0385241166 अमसुंग 1800345381 नि हौजिक मपुंगैबा पाउ केंद्र की माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री जोन बरलान हाइरी माइनॉरिटी सिंगिदमक महाकी मंत्रालयना स्कीम कया पाइखली स्कीम सिंग असी निंगथीना थाबकतो ओंथोक्लबदी माइनॉरिटी सिंगी ओइना यामना कानागनी महांगना ngasi सनापति डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ता PMJBK की मखादा पाइखटपा प्रोजेक्ट कया यंगसिनखी पाइखलिबा प्रोजेक्ट सिंग अदु उबदा मंत्रीना अपेन मफुंदोखी खोंगसत अदुदा श्री बरलाना पौमी सिंग धाई सरकारना माइनॉरिटी सिंगिदमक तोंगान तोंगान बयाबे थोरांगे स्कीम कया पाइखली हारिबा स्कीम सिंग असिगी कानाबा निंगथीना लौरबदी माइनॉरिटी सिंगी फिबम फगरहनबदा चावना मतेंग ओइगनी राज्य सरकार ना सेनापति जिला दा पाइखलीबा सकोत थोरांगी थाबक सिंह उबदा मंत्री ने अपेन फुंगदोखी हमें भेजा है और हमारा माइनॉरिटी जो तो 100% माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी के लिए बहुत सारा स्कीम्स है हर इस स्कीम को अगर हम ग्राउंड स्तर तक अगर हम तो बहुत लाभ ना गरीब मजदूर ना गरीब लोगों को बहुत लाभ मिलेगा बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा मणिपुर की नुमित निनी की खोंगसत्ता हयेंग इम्फाल थुंगलरगनी महांगना हयेंग नुंगथिल उलौगी साई ग्राउंड दा मियाम की मितिनबदा वा nganggani मथंगी नुमिता महांगना श्री श्री गोविंदजी मंदिर दा चटकनी अमसुंग मदुगी तुंगदा इम्फाल दा दोल की ऑफिस संगागनी नुंगथिलदना पैलेस कंपाउंड दा लेबा सिटी कन्वेंशन सेंटर दा लम कयादा माई पाकलबा मियोयसिंग अमसुंग संगनाइरेबा मियोयसिंग उनगनी AIR इम्फाल की FM पारबुंग स्टेशन ngasiदगी थाबक तौबा हौरे फेरजोल जिला की पारबुंगदा नौना हांगदोक्लिबा FM स्टेशन असिगी थोरमसिंग मेगाहर्ट्ज 100.1 ताबा फंगनी मसिदा सनोगदोरिबा थोरमसिंग आकाशवाणी इम्फाल की कंगला चैनल की थोरमसिंगनी मसी मेगावाट 100 गिनी मसिगी कंट्रोलिंग स्टेशन ना आकाशवाणी इम्फाल ना ओइगनी हौजिक फावबदा असिगुम्बा मेगावाट 100 की FM स्टेशन मंगा मणिपुरदा लेरे अतै स्टेशन सिंग अदुदी कांगपोकपी सेनापति चांदेल अमसुंग मोरेनी आजादी का अमृत महोत्सव का मरी लेना आकाशवाणी इम्फाल की ई पाउ कांगबु मसुंग राज्य की आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ना पुन्ना सिनबा क्विज की ngasi की 8 सुब एपिसोड लोकचरी क्विज असिगिदमक क्विज मास्टर दा सिनजरी ताबिरिबा सिंगबु nganगोम किरणना तरामना ओक्सरी आकाशवाणी इम्फाल की ई पाउ कांगबु अमसुंग राज्य के आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट पुन्ना सिंजबा आजादी का अमृत महोत्सव क्विज प्रोग्राम की 8 सुब एपिसोड की वाहंग हंगजरी वाहंग अदुदे मणिपुर कॉमनवेल्थ वार सेमेट्रीज कया लेबगे मखोइसिंग अदु करी करीनो द क्वेश्चन इज हाउ मेनी कॉमनवेल्थ वार सेमेट्रीज आर देयर इन मणिपुर व्हाट आर दे अखोई ईमेल एड्रेस AIR Infal News
quiz@gmail.com da isagi ming laifam amadi contact number galoinana adongi paukum thabirao mamangi irai numita quiz program asigi nipan suba episode ta hangjakhiba wahang ani suba malemgi lanjauda imphal gi khurai mandopta bom thadakhiba du karamba sahi gi kari thagi tang kayadano wahang asigi sumba paukumdi english singa machama nipu humdoi gi april gi tang kundani haibasini khwaidagi hana achuma pakum pirakhiba mioi ahum khangat chare makhoi sing adudi ahanba winner na khangabo khulakpum laikai dagi lilanda usamni aigi ming lilanda usam ai khangabo khulakpum mamang laikai dagi ne e hojik thobal court LDA oina leijari barana ningkha tamlakpa sahi humudra manga surakpa gamari leinana all india radio regional news unit amadi art and culture department government of manipur ani khusam naraga pangdok piriba आजादी का अमृत महोत्सव क्विज प्रोग्राम से सरुक याब फंगजब याम नुंगाइजै भारत की निंखा तमननब होनबदा अचौबो थौदांग लौबिखिबा फ्रीडम फाइटर्स कयाना तौबिरम थबक असिबु नहौना निंगसिंगना बाहाइदुना सिनबिरिबा क्विज प्रोग्राम असिबु क्विज पुथवा याउबिबा नारोल सिंगमदि ख्वाइखिबिक पुनमंगना सरुक यामिनसी अनि सुबो विनर ना ब्रह्मपुर मांगजिल ममांगदगी राजकुमारी रोमिला देवीनी अहुम सुबो विनर ना पोइरो खोंजिन अवांग लैकाइदगी थौनाउजम थोइ शानुनी विनर सिंह द कांग्रेचुलेशन पिजरी लोइसिलकपदा नसिगी मापन सुब एपिसोड की क्विज की वाहंग अमुक हन हंगजरी मणिपुर ता कॉमनवेल्थ वार सेमेट्रीज कया लैबगे मखोइ सिंगदु करी करीनो द क्वेश्चन इज हाउ मेनी कॉमनवेल्थ वार सेमेट्रीज आर देयर इन मणिपुर व्हाट आर दे ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी मणिपुरदा हौखिबा मतम खरासिदा कोविड-19 गा मरी लेना मी सिबिगी सांग हंथरुरबा मतुंगदा हौखिबा पुंग कुनमरिदा लाइना असिना नाबा मियोइ तरुक लैखिद्रे राज्यगी हक्सेल विभागना ngasi numitang wairam thokiba cherola madai hariba matam asida mioi lising ani samri tarani pan test tobagi manungda mioi sama kunipan positive oiba thengnaki positive oibagi sang sada manga dasmik ahumni Manipur Hill Journalist Union MISJU gi nauna thau pugadabasing ngasi khankhrai Manipur Press Club Imphal ngasi pangthokhiba mikhalda Sanapati gi Hornbill Express ki editor Peter Adani na president Ukhrul gi Don Tastak ki editor AD Sifang na vice president amasung Surasanpur gi Zogam Today gi editor S Nengkhalun na general secretary oire makoina phamsing asi ngasidagi hauraga English ingani kunmari phawba sahi ahumgi oina pugani Nauna Manipur Hill Journalist Union gi president oraba Peter Adani ga Akashbani Imphal gi e pau kangbu ga akhanana unabamada Sri Adani na hai Union asiga mari lena ba samasya sing yengsinduna ko anaba honagani Union asigi anoba executive council asina mapung aina singi lamda mathau toriba paumi singna thengnariba khudong sadaba sing hanthana ba darkar leba thabak sing lokhatkani Manipur Sarkar gi DIPR All Manipur Working Journalist Union amasung Editors Guild Manipur gi maikaidigi Hill Journalist Union asida piduna lagliba mateng singbu thagatba phongdokpa galoinana makhata na mateng panglakani haibigi thajabasu Sri Adani na phongdokhi election sida aingoda president ki post se piraga masigi leadership se aingoda pirakpa oina aina ngasai leiriba pending issues related to journalist welfare issues related to all these MSJU ki leiriba forthcoming issues leiriga issue I am determined to pursue that plus hogi government nasu support MP with the Editors Guild with the All Manipur Working Journalists with the DIPR simay amsi hoji am phana laibinina taking that advantage ahoi issue mayam ahoi ngasai journalist ki welfare mayam issue si ahoi adum improve to holake Imphal da phongba pause Hoyan Lanpaw gi resident editor Dr Khaidem Athoba Press Council of India PCI gi member oina khalaklai Masigi matang da kendra gi information amasung broadcasting mantraloy gi extraordinary gazette notification ama thokre mahagna sahi ahum PCI gi member oigani Dr. Athoba Maharashtra gi Wardha da leiba Mahatma Gandhi International Hindi University da Mass Communication da Master amadi PhD loiselaba matung da hujina Hoyan Lanpaw gi resident editor oina leiribani Manipur People's Democratic Front asu Dr. Khaidem Athobabu Ministry of Information and Broadcasting gi makhada leiba Press Council of India gi member oina khalakpada nungaiba phungdokre Ukhrul Jilla gi Somdal CIC da ngasi Khasim Basum MLA na
PSA oxygen plan ama sangakre thoromadu da wa ngangbada Sri Basum na hai COVID laisir matamda health worker singa madi police department gi personnel singa lawriba thodang thoidongna singthaningai ni thoromadu da Ukhrul gi chief medical officer Dr. AS Kapangring amasung Ukhrul gi assistant commissioner Kasam Thai saruk yakhi SB MLN hairi Manipur bu hena saukhat par raizam o hena ba hona bada hauruk leba naharul singi sauraba thodang lei kumbi deng asi pangthok ba thoroma da saruk yaraduna Sri Bir da hai COVID laisir ki matamda lekai da leriba club amasung lanai sangstan singna lawriba thodang asi thoidokna singthaningai ni thoromadu da hanagi mantri N Mangi su saruk yakhi Humputaruk suba Wildlife Week palan thorom ngasi Jiribamgi usar tholda leba DFO complex da pangthokrai Wildlife, Nature and Human Existence haiba hiram da pangthokba palan thorom aduda akhang ahi kyana wangangki thorom gi saruk ama oina quiz competition amasu pangthokki Akashbani Imphal dagi pau tabiri Indian Air Force ki Air Chief Marshal Bibek Chaudhary hairi nokbok thangba Ladakh ta oirekpa phibam ama hekta laksinaba Indian Air Force na sem saduna leidi Mang hai kanagumba leibak amatana Bharat ki ngamkhai lansilaktuna yeikhai thingaiba tholakpa yaroi haibasi zate sigi mayamda Indian Air Force na thabakna utuna takani Ghaziabad ki Hindan Air Base da ngasi pangthokiba Indian Air Force ki marifumapan suba mapok kuman thorom da saruk yaraduna Sri Chaudhary hai matamgi matung ina anoba singnaba kaya thorogliba asi thengnanaba Indian Air Force bu matamga sunaba mongda semganaba honari Indian Air Force ki khwaidagi maroiba thodangdi leibaki integrity amasung ningtambabu ngakpa haibasini Indian Air Force na COVID laisit manungda lokiba thodang singbusu Sri Chaudhary na singthaki Leibak asida hojik phawbada COVID-19 gi vaccine dose koti marubudra humdoi lakh 13 hena kapangam khre Haksel Mantralay gi paun hai haukiba pung kunmari da COVID-19 gi anoba case lising kunmathoi sani yangkai tare thengnaki masi tharaga hojik active case lakh ani lising nifu sani kunmathoi leiri apunba positive case ke yangnabada active case ke sang sa da soino dasmik taret amakhak tangai re maraga sida haukiba pung kunmari da miyoi lising kunmari samapan humphum doi laisat asidagi naba faraki masi tharaga naba fakhiba migi masing punna koti ahum lakh 13 lising kunmanga sani kunmathoi sure naba fabagi sang sa da marbudra taret dasmik mapan tarukni masi sei asigi March thadagi hojik phawbagi oina yangnabada khwaidagi wangba sangni Mantralay gi paun hai sayol gi oina positive oibagi sang sada amadasmik taruk mari oiri masi haukiba numit sama mangani degi sada ahum gi sang dan tharabani duga haukiba numit kunsama panigi oina su sada ahum degi tathare hojik phawbada COVID-19 test taukiba masing koti yangkai nipan hen khrai Kendra Sarkar na tha asigi tara manga phawbada leibak asigi COVID vaccine kapa yarba mi khudingmak sada sama hidak kapthoknaba thamliba pandam adu mapung phana bagidamak Maharashtra Sarkar na chayola ma sumna sathagadaba akhanaba thorang mission kabas kundal hodokre mission asigi makhada rise da COVID ki hidak kapa yarba mi nomada lakh 15 hidak kapkani hari Akashbani Paumin hai Raizu da hidak kapa yaraba apunba misingi sada humphumanga di ahanba dose gi hidak kapkhre duga atopa sada kunsa amana dose animaki hidak kapkhre Raizu gi Haksel Mantri Rajesh Topen hai nomuda miyoi lakh 15 hidak kapna bo khondari basida hidak watkani haibegi mipainingai leite hidak stock marang kain lady Raizu gi jila khudingmaki DC sing da hari bathabagasi ayobi thakta paikhanaba khangan khre COVID-19 की वैक्सीन कापतबा दिल्ली सरकार की कर्मचारी अमता था असि तरा तरुक्तगी ऑफिस संघलरोय हाइरी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की पाउन हाई सरकार की ऑफिसिंग थबक तोरिबा कर्मचारी खुदिंगमक यावना मही तंपम संसिंग थबक तोरिबा कर्मचारी सिंगसु था असि तरा मंगा फबगी मनुंगदा कोविड वैक्सीन कापथोकदबनी मदुगी मतुंगदे हिदाक कापतबसिंग ऑफिस संग थिंगले मखोइना थबक कारक्तबा नुमितसिंग कैजुअल लिपनी हाइना लौगनी अदुमोइनमक सेरोलदुन हाई अहानबा डोज बु कापलबदी ऑफिस संगबगी अयाबा पीगनी केंद्र की मंत्री पीयूष गोयल हाइरी स्किल डेवलपमेंट हाइबसुना सरकार की स्कीम पुमनमकी मपुंग ओइबा मायोल ओइरगनी मांगना हाइ सरकारना इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स अमसुंग ऑटोमोबाइल पार्क सिंगदा रिसोर्स हेना पुसिनब होनरी अमसुंग असिगुम पार्क खुदिंगमक्ता मरिलिनबा स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन यावगदबनी वेबिनार अमदा ngarang wa ngangbada Sri Goyal hai leibak sinba thungna paikaliba national education policy na skill development ta ahen mameyang thamli loisalakpada COVID-19 gi ngakthoknaba face mask upa phut taruk labna leiba khutsa amadi mai mit taru tarana thamba haiba asamba thong ahumasi ngangna satpinaba amung hana ningsingjari aroibada maroiba pawmu केंद्र की माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री जोन बारलाना माइनॉरिटी सिंगिदम पैकेट पर स्कीम सिंग निंगथीन साथनबा अपील तौरी बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा नुमिनिनी की खोंसत हयेंग इम्फाल थुंगरगनी
हौकिबा पुंग कुनमरीदा मणिपुरदा कोविड-19 ना नाबा मियोई 3 लेखिद्रे एयर चीफ मार्शल बिबेक चौधरी हाइरी नोंपोक थंगबा लद्दाख ओइरकपा फिबम खुदिंगमक लाक्सिनबा इंडियन एयर फोर्स ना सेम सादुना लई अमसुंग लेबाग असिदा हौजिक फावबदा कोविड-19 गी वैक्सीन डोज कोटी 63 लाख 13 हेना कापा ngamkhrai पाउ लैजरे